Vraćam se odmah. Ispričavam se zbog vašeg sakoa. Sada izgleda bolje. To je šala. Tebi je možda smiješno, ali vjeruj meni nije. Dobro, naći ću još vode. Ej, Bok. Bok. Mene tražiš? Ako si ti Voda, onda da. Ne, ime mi je Vlatko Vodanov. Voda... Ozbiljno? Da. Ne, zapravo zovem se Luis. A ti si putnica ili samo anđeo koji leti? A kako se ti zoveš? Violeta. I kuda ideš? Ne tako daleko, s obzirom da smo trenutno u avionu. Brzo se vraćam. U redu. Dobro.